Kako vas? Većinom glasova, 4:1. Ne razumem. Birali smo predsjednika žirija. No nije moguće. Nažalost, gospodine, ovdje je sve moguće. Moguće, pošto sam ja dao ostavku. Kako? Ne razumem. Ja sam vrlo pogođen, gospodine. A čime ste to pogođeni? Pa dobro, objasnit će on to vama napismeno sve. A gdje vam je ovaj 5. član? On pije u toaletu. Ima jednu pljosku u džepu i sad se tamo naliva. Aha! Dobro. Dajte. Stolicu. Vidite, gospodine direktore Slavkoviću, teško ide, ali nekako ide. Zavjera. Da, 2 minuta. Ajde, izlači jedan. Pa se onda vratite. A me gledaš? Ajde, izlači. Da, i vratite se, jer mi kasnimo, gospodo, kasnimo. Prema tome, molim vas, ja se zahvaljujem što ste baš mene izabrali za predsjednika. Drugo, neko bi trebalo da vodi zapisnik. Da li biste bili ljubazni da to učinite baš vi? Ako nema ko drugi. Šta to radite, pobogu čoveče? Trne mi lijeva ruka. A važno je da nije desna. Gospodo, molim vas, predlažem glasanje. Ko je za to da se sedmica proglasi za lepoticu, neka digne ruku. 1, 2, 3, 4, 5, jednoglasno u redu. 4, samo vas je 4. Ja ovo zaustavljam krvoproliće. Čoveče, to uopšte nije važno, ušlo je u zapisnik. Pišite, molim vas. A onda se pristupilo prebrojavanju glasova. Ako je ovo kod mene početak šloga, bolje ti da ovo prekidaš. Slušajte vi, Šekiću, vi vaše mišljenje iznesite napismeno. Ja ću svoje mišljenje da iznesem javno. Samo da mi ovo malo umine, napravit ću konferenciju za štampu na sred piste za djevojke. Ne vidim zašto. Zato što je ovdje na dijelu zavera. Kakva zavera? Djevojka sa brojem 7. Kod mene je dobila 2 nule. A vi hoćete da je progurate, jeli, na prvo mjesto, da ljudi vele da sam ja slijep, da imam kataraktu, jeli, da ne vidim bijelu mačku nasred mjesečine, dođete. A je li vama sad bolje, gospodine Šćepan? Hvala, sine, bolje. Ja ne razumem o čemu se radi. Pare. Molim? Kažem da je neko primio pare. U pravu ste, gospodine. Što reče? Reče jednu žalosnu istinu, mislim. Ljudi su postali apatični i depresivni. Kao da im je duša pod anestezijom. I kad vidim da se neko probudio i da se džapa za principe, znam sigurno da je primio pare. Bravo, gospodine Đorđino. Ko je primio pare? To nije bitno. Bogom mi je bitno. Da je bitno, gospodin bi rekao taj i taj je primio 3000 maraka, recimo. Ima sad da kaže, ko je to ovdje primio 3000 maraka, od koga i zašto? Ili ode i druga ruka, pa nek maže boje nosom. To je bila metafora. Ma čoveče, znate li vi šta je to metafora? Ne, ti znaš, ajde. Da niste čuli za Lisičji potok? Pa jesam što? Vidite, kada ja kažem da ću vas da uhvatim za vrat i da ću da vas odvučem u Lisičji potok i da ću da vas tamo likvidiram... Koga ćeš ti da likvidiraš, ja? Pa to je metafora. Ti jeli? Trebalo bi da se zvoni. O, konačno, falim te, Bože. Pa rekao sam vam ja da će biti sve u redu. Koliko si biti pametan? Aj ti si. Svati čoveče, šta ti govorim? Ti ćeš mene da kažeš, znam li što je metafora, jeli? Gospodo. 2 minuta. Pa, čuješ li što ti čovjek kaže? Ajde.